selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on ge ile mosegara o ya mošomong ge ile bošego mogwera a robala rena dula re ena le wena 96.3 FM your friend to rely on dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupong go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare Arrete mo telechi wa mutse community radio na falo 96 number 3 FM a metsotso ke le somete fela go itšwela go ere a ya le some 11 minutes after the hour 10 o'clock le no la pitšentše kgolo a la bonele le botse la bone a la hlano kgwedi ya disemere ngwageng wa ke tepedi masome pedi nne le emeletše lenane go la pitšentše kgolo ka gare ga moago go parra wa MCRS Media House kgauso le mmela o mogolo wa R557 wena nna ke nna morwa motšhama ubane ka kapa ya radio thandanjani scottani a ra bona kgomo go gapotsošwa ye tetekane ngwalela pitšentše kgolo ka kapa o tla lefa maele ke moka Professor Moremi a tla ka ditharollo mo e leng gore ke dula ke le botsa ke re ka kapa o a kapa Moremi wa re jwale ga gone molato Professor Moremi maloba mo o bontšitše gore go ne le di-award tše e leng gore ba swantse ba tle ba ye go tšona kuo mongwe wa ba hlokolwa fao jwale o mo tseleng o etla o mo tseleng o tswa gona mo o tloga boletše a ra wa ke fao jwale o etla bana bešo ga gone molato re lebogile sefela ke ne le baeng ka mo go tswa gona ka mola legaeng la tloutša baroka ke na le baeng ka fa ndinemvakatshi ngalokho a gone molato motheletši wa motse community radio ge e ka ba ke gona bula selemo sa go sa mamarato a ke go dumediša ebile ke go amogele ge e ka ba ka nnete e sa le o ditse gona fa go 96 number 3 FM ke nomelela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go iša ka re tanke ga tee tanke ga bedi tanke ga raro mopapang kore ke thome ka mo go wena mongaka nke ke go tamiše ke moka ke go fe sebaka se o dumediše batheletše go lela gausi mo ba re theleditše go ba le gona mo papa a ke go dumediše malome ka kapa ke dumediše batheletše ba ba botse go lela gausi mo ba leng gona ba re theleditše kudu ke dumediše gape le ba le ba leng ka kua Facebook mo letlakaleng la DR Moremi mo e leng gore ba kgona go bona tše re di riang a ke di le malome ka kapa nnete dilo di a fapana go ne mo batho ba kgonang go kwa go ne mo batho ba kgonang go bona gona jwale ke ba hlomphile ka moka ke dumediše magoši baruti ba profeta dingaka didupe le ditšhupe a ke le dumedišeng go le gausi bomma msebeletsi ka kua ditroneng ke a le dumediše ka moka wa le dumedišago mo ke yena the right reverend mopapa malefo modimo a phelang go tšwa gona kua ofising ya Professor Moremi mo e leng gore Professor Moremi o no re ga a swere ke mabaka mola le mola and then re a romega wa roma gore no mopapa ya ka kua and then o ba tlhalositše mola le mola mo e leng gore maikemišitšo a Professor Moremi a magolo ke go bona batho ba kry-a thušo batho ba kry-a tsebo batho ba rutega ke taba e kgolo e leng gore Professor Moremi o godimo ga ona jwale ke lebogile nako e malome ka kapa e lemphileng yona mo
ke na le sesi mo tlo tsebisha le yena gore ke mang o tswa le kae re kgone go tsena tabeng Thobela. re a leboga mopapa madume a fihle mo ngaka ebile ke tloga ke tshepa le go dumela kudu gore ka kua magaeng ka kua ba amogetše ka diatla tše pedi tše borutho kokozoto ke o ba bulise mawucetawo ke uzazise kuhle ukuthi kuhle wena ungubani bese ke singene sibone ukuthi kuhle sira kanjani. Ntate Kapa kwenzeke into ezininzi kakhulu because ndiqale ndisengumntwana ndisemncinci ndithi mandibalisa amaphupho ukuthi hayi suka yabona abantu abadala xa bengafuna uyilandelela into bebona ubumncinci bathi hayi suka ayikho loo nto nophupha nje mhlawumbe uphethwe inyongo kwahambeka ndakhula ndingumntwana nje ohlukileyo kwabanye abantwana nangendlela enitreatheka ngayo nasesikolweni ndingumntana nje ohlukileyo umntana ohamba yedwa ungenabangani. Kufikelele ixesha apho abantu abadala besebendibiza ngenyani nangenkani ngoba kudala ndibalekela ndiphelwa imisebenzi ndigula ndiphinde ndiphile ndiba ndiphile ndithi andikwalapho ndikuyothwasa ndabaleka ndathi ndothwasela isithunywa kwahambeka kwafika ixesha loba bandibize apho bandibize kabuhlungu bendisemsebenzini ndigula ndidumbe umlenze lo waseleft wonke so ndihambile bengaboni into abantu inyanga nabathandazi bebengaboni into ndaye esibhedlela bathi i-DVT akhe ndaqhubeka bandinika i-treatment kulapho kuphele unyaka nenyanga ezimbini ndisitya lo treatment ndazodibana no bathi ababoni ma-results ababoni improvement kum kuyafana engathanda waphuzi banyuse idosage kunofana then babesebenzisa kwi-INR so odoctor base-INR ngelakhi ndafikela kudoctor osebenza ngesitshu nangesilungu wathi wena funeka uhambe uthwasa ikho lo yenzayo funeka uhambe uthwasa ndiyakuyekisa i-treatment ndiyakhupha kuyo kulapho ndahamba ndayophasa ndathi mabandikhombisa indlela ngoba besendisokolile ndiphelwe yimisebenzi kunzima nje ubomi bonke Tata Kapa. Njengoba usho ukuthi uye ukuphasa ukuthi bakukhombise indlela ukuthi uye kuphi kwaza wafika ini yakutshela ukuthi kosa uye kwaMatlala kunje kwaMatlala awukwazi abantu bakwaMatlala bayabulela wena uyathetha ngalokho kwenzakaleni zodwa ukuthi usuke la ube ukhona ungene kwaMatlala uboneni kwenzakaleni. Tata Kapa ukuthetha inyana abantu abadala bayaphila noThixo uyaphila so ndithe kunzima kunjalo ndahamba ndophasa kulapho baye kwadlula insukwanyana bazofika kum ngokwephupha bandikhombisa ongathi like ndibukele kuFacebook ngathi ndibukele uFacebook bathi nanku umuntu ozokunceda bandibonisa kwakuyivideo yase apho wayenyuka intaba ubaba yasemndimole so ndithe apho ndiphaphama khona 3:15 ekuseni kusa ndangena kuFacebook ngenyani nangenyaniso ndithe mandingena kuFacebook ndigugula lo Dr Mrem ndingamaziyo ndafikela kula video kanye yakhe anyuka intaba semndimole ndithe ndisayibukele lapho ndiye ndawa avuka idlozi so ndabe sendimxelela umyeni wamba kulapho banithumela khona emva koko zandiphinde ndithole kuphumla ngokusekuqaleni kwaDisemba oko ndithi mandivuka lidlozi benikhomba besithi indlela iselimpopo kwaMremi ndiyofika khona kwaMremi andikwazi kulapho ndithe ndachecka khona kuFacebook kwipage kababa ndazofika ngenye imini kufakwe inumbers zikababa kwakupha emveni kwe-16 zikaDisemba so kufakwe inumbers ezi-3 so ndakhetha le phakathi kuye kaKarabo ndafowunela kuye wathi uKarabo ufowune after iChristmas ngoba ngoku kwakuzi-23 ukufowuna kwam
kubhizi kakhulu uzawulibala yenye ye-weekend ezinde kakhulu. Ndithi mna ndizulibala ngicela undisendele kuWhatsApp nyani wandisendele directions. So ndizile ndazofika kwaMatlala Ramshibo ndingasazi isipedi. Andifika abantu bayakweriza aba ndafika ndamkelwa nguntate emkhulu egeyithini sabuzisa kuye nesipedi asisazi naye akasiva kakuhle wasamkela wabe ndabe ndihlangahlangene after esamgqiba kusamkela ndahlangahlangana ndavuka bezimo. Lo wayengikhaphile kwanguye ababuzisayo kuye uba uze njani lapha watsho uba ngumuntu obonisiwe ukuthi makeze lapha. Bathi ngoba inyanga apha zingabantu abangotata zi-3 ngumkhulu kubaba AC ibe ngubaba Doni ibe ngubaba Masadi umuntu ongumama. Wathi ubonisa umuntu ongutata wabuza bungakanani wathi hayi nje ngathi ngumuntu nje ongekho mdala. Bamthatha bamse ofisini kababa babuza ba nguye lo wathi hayi mina indima obonisiwe ngcono silande yena. Nyani bafikile untate emkhulu anisakhumbula ihamba nabantu because ndihlangahlangene banthatha ndiphaphame mina xa bethi vula amehlo nguye nalo xa ndithi nguye zani besathetha zanithethe ngendlela bandichazela ngayo. So yaba kukwamkelwa kwami kwaMrini. Indlela yokuthwasa from day one yaba njani mhlawumnye iphatho khumbula ukuthi na ufike ebantwini anzwani nanoma nikhuluma ukhone njani ebantu like uthi uyathetha cause umuntu wayithanda wayingathi uyandivanyana kwakungumasisi manithetha nontate emkhulu cause untate emkhulu the time bendingekawureli binguye othanda ukunilanda afike ndihle ndodwa ngikajwayeli nomasisi nazojwayela umasisi. Bekunzima ntate kakapa kakhulu usathi uthi uyathetha abakuva bakuphendula bakubhekisa le dinemini la babendihleba ndikhona sisetepini like nandivanyana cause bendiye ndihlangane nabo amapedi like emsebenzini so bendiba curious ngelanguage zabantu nethi bengakwazi ukusithetha. Ndiyabeva babuzisana ngam bathetha sithwasa namaXhosa ini baba yathwasisa sithwasa namaXhosa. So like ndabaphendula ndabaxelela ba nani ngenzeka nizoyi Eastern Cape ngelinye ilanga mhlawumbe okonye family member yenu ikhonjwa apha ikhonjwa khona nama ndizizela nganikhonjiwe. So ntate kakapa bekunzima like ukuhlala nabanye abantu abayelolunye uhlanga ulolunye uhlanga uyi1 mina kunzimela uba ngumXhosa ndiyi1 kunzimele kakhulu. Ebunzimeni lobu bukibo wangalahli ifocus wangalahli iconcentration wayenza the way mhlawumnye ubaba bekakutshela ngakhona ukuthi uwenze ufollowa indlela yabezimu the way bebakutshela ngakhona bakupha ama instruction ukuthi uwenzeni ungayenzini. La ebhijeni kholo the reason why sikulethe la usebenzele khulu kwafika usesi la lo bekaberekiswa babantu basebusuku ukuthi ayenze ama accident ayenzeni bebasele bamuphe ne promotion amkhulu mhlawumnye kune laba beba bereka under yena but yena bengumachuzwa wakhona. Ngiyakhumbula Malefo bekakhona uLucky bekakhona abathakathi bamlanda la e-studio ngo kora 12 bangena sangazi ukuthi kosasibaleke ngathi nangithi kwenza njani wathi naba ngathi abobani wathi abathakathi bangilandile azange ngiyazi ukuthi ngicima umkhatsho ngibaleke ngithandaze ngihuwelele awa
at least umalefo bekakhona bathi mambe malefo umthandazele ngiyabona wathi nakakosa amambe ngambona ukuthi ufuna ukubaleka because unento leyo ukuthi mhlawumnye ngizathi ngibamba umuntu logani ngibamba umthakathi qobo lo so bamthatha the same day kokozodwa bamletha kwaMremi bangifonela kusasa bakhona ekseni bathi kakapa utatelwa ukhona la simnikeza uzodwa ukuthi uzodwa amsize zodwa ukuthi uthome ubambe umuntu onjalo umbekezelele umsize bongathukwa tatkakapa ukufika kwakhe no Malifu ufike ndothukile cause ndandimamele nami eradweni okay nditsho kuThandi ndithi yo Thandi lo muntu uzoziswa pha kuthi ke ngoku athandayo ubaba uthe uzomhlenyembani yeah so like sasothukile kakhulu cause bafika kondimi noThandi bendisebenza noThandi mayefika utata ufika uthi tata ndithi tata athi nanko ndimletile ndithi why nimzitha kumnithele umuntu ufuneka ayenyembani athi asimzise kuwe ndithi nam ndiyamoyika ngeke nayo wothukile naye xa uziqinisha ngam athi tata ungasuka kudeka e-Eastern Cape awunabo bezimu ndithi andinabo kodwa nam ndiyoyika anothi nani benothukile estudio nam nimzise kum athi ndithi phofu myeke andomeleze like ngendlela anibuze ngayo nami ndithi like andihambi ndodwa ndihamba nabantu abadala ndihamba noTathixo ndithi okay fine ndizomenza ndizamnceda akho ngxaki ndihambe ndiyovusa uThandi ufikile umuntu waseradio naThandi yo vuka wedwa zodwa mna ndiyaboyika athi okay hayi ke ndamenza nafike ndamthatha esathathiwe njalo engeva ngendlebe engathethi kwaba nzima funeka ndithethe ngezandla naye so ndamenza indlela esimenza ngayo pha ekhaya wathi nisagqiba kumenza wafona ubaba wathi zodwa izani naye phezulu ndathi thokoza baba sahamba ndaya phezulu nyani ndafikela kubonkedi naboMashabela nabanye ebabekhona aboMapitso naboBridget afika bebasa umlilo samfuthisa bafika futhi bawa bengekaphaphani sathandaza senza nabo bemoyika ukusondela kuye but mina ndaba naso isibindi sokusondela kuye ndimphathe samthandazela uthe aphaphapha makhona waphapha manibuza ungubani ke wena mang karena awa utlantsiba usasa ising today ke thabela hore a ke mbutsa lina la ka mo what if ke ba loyi ba mputsa lina la khani wo wa bolela nyana le go bolela o mo re ya bona wa katana mona ke wa ke tsoga mona malefo mona gore a o tsore na sia feta papa awa mara o titumatume mo mane soto man titumatume gape jwale o ka re ke nnaula man o ka re ke nnaula so abutsisha hore mmage o kae ka re o teng mmage ka mbitsela mmage abutsisha hore ke ko kae ke nyakang mo mama gage a mhlalosetsa ka mbotsa hore wa tse ding ke tlo hlalosetsa o sasa ramphetisa phafoga ra tsamaya le yena ra se robale ne re robala ka 4 re thoma thapelo ka 11 till 4 wa masa o gona re tlo robala ba tšhaisha ara wa batho ba ba tšhaisha ka 3 to 3:30 o gona re tlo gona o kreya boroko ka letsatsi la bobedi ra ya le yena go godimo a re fihla go godimo banomtsia 2 minutes anyana ba rile ba thoma ba mtsia ra rapela kudu ra rapela ra mtshwara letsatsi la mathomo re mtsentshile sefutong le mmage le auswa gage ba mtsia ona mo sefutong after phafogela ba mtsia hape ba loiba ba mtsia hara sefuto ra rapela a boa ebile le yeno ile a re botsa a re batho ba ba tšhaba thapela ai wena ba e tšhaba kudu ebile le lena le hlalefile lena le
ninesibindi like o re le gone o atamela o nna ke le seemong se se so ka gore gape ntho e ya fetela o ra gore lena modimo le file matla le badimo okay ya ba letšatši la bobedi ra tsena le yena sefotong ra rapela e le nna le Thandi ba botšiša ba bangwe bo magolo le tsena le yena le mtšhabi ka re nna aowa re mtšhabi ka gore a re tsamaye re le noši re tsamaye le modimo le badimo so ke be badimo ba rena ba re lahla gona mo re tlile re tlo bereka mmereko wa bona ra tsena le yena ra rapela zanke ba mtšea ya ba letšatši la mafelo ba mtšea a zanke ba mtšea gape ra no rapela a re a šo ba ko gating a rapela mo re robalang a rapela re tswere thapelo a re ba teng mara ba palwa ko tsena ka gore lena le matla le ya rapela batho ba a ona ntho e fenyang moloi go fita thapelo wa be o a fola Malef banna modimo ne matla nona be ke tshogile awa mara be re tshogile ka moka gape ke gopola le prof o tsebe re tšhaišitša kere gantši ge re tšhaiše rata go dula ka mona re sware kgokasenyana re tle re bolele le mo groupung ge re šetse re fitlhe gae gape ke kula re banna swantse nako o phetha ditaelo kore a ke re beile mogare ga beke ra be ra kwana gore mokibelo fro no swantse re ye ditaelong re o tlhapa re gape nna ke fitlha kua ke re nyakang tata a ke re nna ke mmitša tata yale ke mofa ena ke fetsa ke a tšhaba ke raga jeng ka senang ka se dikgone ka gore motho ola ka tlatsama le nna le nna stening tlure joale ge o ekwa ke re modimo ko o mogolo ko gore yela ko gore ke yona ye e ileng ya tanya shedi kudu mo pitšeng tše kgolo gore ruri go a kgonagala gore banna ba loi batle ka mo radiong ka mo ka studiong batle ba tšee motho ba boa ba ya go ba motšea ga prof ba rapela a boa polelo e re batho ba tšhaba thapelo kudu jwale o ile a boa kokozotwa eba gape nna be ke setlo ke sa mo tseba wa tsa ba nonne a kgahliša a le sekolo awo nna ke mokwa ka morago mane šetse a diile testimony ke re motho o la šo so zotwa we as pitšeng tše kgolo re motlotlo ka wena, we are very proud ka wena, o re bereketse thata. Remember gore jwale ka mogaši wa lenanego ge ba le mo malefo ba re ba ya meropeng ke motho wa go ya meropeng le nna ke follower story sa bona ke nyaka go kwa gore na se fella kae le ka kua ga moremi ke na le go tla nakong ya nngwe le mosegare ke tlo hlola gore ba phetha go ya ka mogola be ba tekemišeditše ka gona na so zotwa man o re thušeditše balli ba rena thata kore o tišitše ela ya gore mmereko wa lenanego la pitšentše kgolo ko go bona batho ba fola batho ba kry-a bophelo malome ka kapantwe tatabe ya kokzotwa ke kgolo ka lebaka la gore go thuša ngwana o mongwe go swana le ausola a beng a thušiwa ka taba gore wa berekišiwa re phološitše moya wa gage mara ka perekišano ya pitšentše kgolo le mmutse le professor mremi le ba kokzotwa e rile botse mo e leng gore ausola last o batlile kua go tla go phetha ditaelo a bo ka tlosa motseo mabana o ka tshwa mabedi ya gore o ka tshwa mabedi wa lebala gore o ka bona gore le mara ne so kokozotwa o ya gae ka mokibelo kokozotwa a yang gae hey o ya kgole man a yang kgole mara spedi se re tše di sa kopaneng ke dithaba mara ka meriti di tsona di ya kopana so tšatši le lengwe go tlo o diragala gore re tle re kopane le yena goba o tlo o kry-iwa le šetse re tlo šaba lwetše mo ba ya Eastern Cape ape malome ka kapa mmeo
ge moroka mpotsa re malefo gape re ne magolo mongwe wa xhosa mokry-a kere wa kobela a ke bele rena tswa maxhosa nini setlhaka se nini o kgona go bona gore mothola o rata mmereko wa gage and-e go go botsa nnete malome ka kapa balwetse ba bantšhi ba ba ileng gae le ba ba leng gona kwa ga moremi ba tlo go botsa tata o re ntšha ka officing a re tata izaneng se ne bonene kuti bankhulumangana and o re laetsa ntho tsela le balwetse ba le mara ka bona gore o nyaka kore o ke motho mongwe go rata go tlhatlhiwa and-e moroka ke go botsa nnete malome ka kapa be ke bola lela mosegare ge ke be ke le kua jenfe so ampotsa re wa tseba malefo re latlhegetswe ke lesole ka lebaka la gore malome ka kapa dintho nna nka se kgone ene o dula le balwetse ka mokgola tata dula le bona ka gone aoa nna nka se kgone ore ba le motho mo bare o le ja seleka neneng ai Koko Zodwa go yeng gae ka mokibelo ke no butša potsišo e nnyane e sempolo mo e leng gore ga ke tsebe gore na go tla diragalang after o fetša go e araba goba go tla diragalang after ke fetša go e botšiša go malapa a e leng gore o šetše o ile wa tšea karolo go a thuša ka matsogo a gago ka taelo ya badimo ba gago including baapei ba dipitša le batheeletše ba motse community radio ka moka le nna ke le kakapa jwale ka mogaši wa lenanego o be o ka rata kapa o be o ka duma mohlomongwe ge ba ka go direla eng mohlomongwe ntate kakapa ndiyawuva wakho andikuva kahle sajava sibili njengoba uya ekhaya usebenze khulu usebenzele amafamily amaningi ngezandla zakho ngomsebenzi wabezimo nala epitshentshe khulu usebenzele thina sibahathi njengomhatsho njengabalaleli umbuzo usempolo uthi njengoba uya ekhaya eEastern Cape bungacela or bunga khalela ukuthi mhlawumnye bangakwenzelani banganenzelani tate kakapa yeah Zoto ke tla yo tlolla ga botse e dule Malefo wa tseba ke be nka rata e no be ile gore dilo a di laole ke nna di ka godimo ga matlaka ke be nka duma kore ke le mogaši wa lenane go le la pitšentše kgolo ke be nka duma gore a ke tsebe jwang mara ke be nka duma gore re le baapei ba dipitša re le batheeletše ba motse including di-family tše e leng gore gore ge ba lebeletše bana ba bona ba lebeletše batswadi ba bona ga ba kgone go lebala gore batswadi ba bona ba be ba le jwang bana ba bona ba be ba le jwang up until Zoto a ba swara ka matsogo a gage ene ba fola wa tseba ke duma o kare nkebe ke lawyer and then ke no tšea lebekere ke le phoshe kore le no tsena motse ka motse mo go jwa le batheeleditšeng radio o mongwe le o mongwe kore a no latlela ranta le fete lebekere le ranta le fete e le ge re tlabe re bontšha tebogo ka mebereko ya Koko Zodwa gopola gore leeto la go ya Eastern Cape ke kgole bo khutša ga kae motse kore ke dikratšhe kae tše ba yang go di tsena ba khutša ba tokotlolla ape ke a ipotšiša gore gabotse go dirang ka nna gabotse ka gore ba re ke kgole mo kukude nami ngeke ndihlale ndibuze ndibabuza amadlozi mna nindisaphi kude kangaka
go direng kute wa tseba mane a ke tsebe gore nka le foša jwang le bekerile gore man kore re no latlhelang diranta kapa di-5 and then koko zoto a no re mo tseleng kore ga ntse a thabile a thabetse go a gae a no phentse a reka nna moneiti mo tseleng a sobelela e tla ba fihla o tla ba a fitlha mara a re no tshepa gore ke la bokae go sa ke la botlhano a re no tshepa go no re e ya kwagala and then ebile ba e leng gore ba ka duma gore ba ka nyaka go tseba gore lebekiri lewe le ko kae ranta e latlhelwa kae ba founele wena ne ba ka founa thobela ya nko ba fe dinomoro mo e leng gore ba ka go founela ba botšiša gore wa ka nyakang gore mohlho mongwe ano dia se sengwe a tsebe gore a ka se iša kae dinomoro tše ba ka di founelang ge ba hloka go leboga go kokzotwa malemo ka kapa o gopole gore ke nyaka gore e bega gabotse mo bathong o gopole gore kokzotwa a ka be a se a thuša goba o mongwe wa geno mara ka lebaka la motho ga e kgafa go ba bangwe ka lebaka la gore bana ba thari e ntsho a ka kry-a thušitše motho malemo ka kapa e swaga maubane mare le setolo sa maubane goba a thušitše moagišane goba a thušitše o mongwe wa geno goba wena ka boikgafo ba gago le go rata le go leboga se e leng gore mohlho mongwe right a ka be a serile gobane malemo ka kapa nto ke nyakang go botsa ke gore motho a ka thuša o mongwe mara le wena ka matsogo a gage ka go leboga o ka leboga ka mokgomollo o mongwe jale dinomoro tše ke tlo lefang tšona a se tša go romela tšhelete malemo ka kapa ke nyako re bega botse ka gore ke tša go nyaka tsela ya gore go diega jang ka gore ka tla ka ya tšhelete ja makgosa e batla tšhela tšhaba tšhelete ja makgosa jale nomoro tšele ka di founelang ke 072 133 6761 072 133 6761 tšeo ke tšaka tše dingwe ka lebaka la gore founu e ne le kore le gore ba le kgolo tše ntšhi le ka founela go mamremi mo go 071 398 1508 071 398 1508 goba go na le ba bangwe ba le moka kapa kore le gore ba di le kgole ba ka tla kwa di-officing go sasa re a bereka ka ba fitlha kwa officing kua ba nyake malefo goba mamremi and then re tle re kgone go ispediša gabotse ke ra gore a kere gone ba bangwe ba gausi ga ba tlhokege founa ba ka no tla ga moremi o mongwe a ka no re a feta ya matlerekeng a re no re ke fete ka mo ka re boletse polelo ba ka tla kwa officing ga ba fitlha mo officing ba tlo kry-a security ba no ba botsa gore re tlile go mopapa goba Mr Malefo ba tlo nkry-a kwa officing and then re tle re kgone go ngwala list fase kokzotwa le yena ra rapela ba le moka kapa a rapediše bana wa modimo gobane motho ga a di a sa go swana le seo ko go bontšha bohlokwa ba gage mo setšhabeng o gopole malemo ka kapa profo fela bolela taba engwe metlhe le metlha re malefo a ke thasietse batho gore ba fole motho a fola e gae a dule aowa ene o dikere le gore fodile ke thasiša motho gore a tswele ba ba mogola go tswela batho mogola malemo ka kapa go sona wa kuzotwa o berekile ka tšea berekile ka tšona ba bangwe ba bereka tšea ba bereka ka tšona jale seo se bontšha gore professor mreni ga a thasiše batho gore motho malemo ka kapa o kry ba re o tseba go alafa mara o dutše that's why bo kokzota a ka go tlhalosetša gore ba lwe kua ke china kua gore ba lwe nne o no kwa bošego gore tata o tlhankatlhankene bošego gore o boa rediong o bjalone o ka re tata o mamalo ya o tlhankatlhankene jale ke mo go botse ene ka kgatla ke gore every time malemo ka kapa ge re ya kua balwetši ba dulang gona mola ga professor mreni re kry-a balwetši ba le sekono balwetši ba thabile a senke letšatši la motlholo malemo ka kapa nna kere ke moetapele o mongwe wa go tsatsela ke ne le go no fitlha mola ba sa tsore ke tla go thabile go sekono go dutšwa wa bona gore mo ke gae mo e leng gore ka mogola ke boneng ka gona balwetši ba le ka mogola ke bone ba thabileng ka gona ge ba le le bokokzoto
o gona bona re motho le o ka re ya ga ya ka gana ba gana a re swara botata kwa office o kry-a motho a fodile a gana go ya gae e ya riagala malome ka ka a ra swaba nne re thabela gore batho ba Eastern Cape le ba dinaga mabapi lefase ka moka ba tlo kry-a thuso go Gokzota ebile mpotse motho o tlile ga moreime a sa tsebe Sepedi sho ebile wa se bolela wa e bona gore seo se go bontšha gore Gokzota o ba bereka ka balwetse ba go fapana ba e leng gore ba ikemišitša bona mo godimo ga bona ba nyaka go bona batho ba ba fodile jwale malome ka kapa re ne gauta le silivere Gokzota ga botse o hloka mpho e nngwe e kgolo gobane go bolela ka yena o ka hlomoga pelo diemo tše a beng a di bona malome ka kapa gopola rena re sepela bošego le mosegare re bereka mmereko le prof bo Gokzota ba tlogetše dilo tša bona kore motho o ikgafile malome ka kapa jale re re Gokzota o sepela ga botse koko batho ba Eastern Cape le ba gona kua le tswang gona kgole dithabeng re dumela gore ge wena o le gona o tlo ba tharollang a go kgantšitše lesedi tše ka moka tše di hlokago a go arabe ka tšona le tše o negolo tšona o mo leboge ebile re re mo ya go gona gae ba tsebe gore a re gore o še sebodu malome ka kapa sebodu sa go rata boroko bo Gokzota ba rata boroko because motho ga a kgona go hlokomela molwetse bošego ka moka malome ka kapa go meka sure o kry-ile pholo go ra gore a se sebodu ba le re re gae ga ga bolena modimo wa lešoko a go gagogele thobela re a leboga magagešo motho ga a ile mašemong a ile go buna o tla a swere mekotla ya e swereng mabele e swere dikorong e swere whatever ya ka beng a be a ile go e buna Gokzota re a leboga wa tseba lenanego la pitšentše kgolo o re alafetše batho and ba e leng gore be ba tloga ba e se batho ba e leng gore motho mollo mongwe a ka no ba amogela mo kgauso le bona a gone molato ke gopola le auso mongwe ile a notla gona mo a bolela ka taba tša gore tokološi kore ino sepela le yena gohle mo a yang ya ga e tswa kare ga relationship a ya go ye nngwe e sepela naye ya ke sekhwama so re a leboga magagešo dinomoro tšela le ka foune la mmalefo mo go tšona a se tša go romela tšhelete ke tša go nyaka tsela gore re bereka jwang re berekela kae go mang le ka no di bušeletša la mafelelo ke moka Gokzota a laelane le batheletše 072 133 6761 072 133 6761 ke nomoro tša ka tšeo ntate malefo goba mopapa tše dingwe gape ke 071 398 1508 071 398 1508 ke tša mmamremi le yena le ka mo founela mo e leng gore o tlo kgona go le hlahla gore dineo tše le ratang go dintšha mo go Gokzota le dintšha kae jwang di feletše di fihlile go yena re lebogile magagešo re a leboga Gokzota le ka no tšea metsotswana ye e mebedi ye la laelana le batheeletšehle bamameli baphulaphuli be-MCRS ndibonge kakhulu nakuni nina baguli bebefika balwetši bane ba fihla ko gae ba tswa mo MCRS re ile ra tshwarana gabotse ke a leboga ke leboge le ko gae amremi ke a leboga kudu ka gore a la re o aowa ke moxhosa o a boele morago le ile la nkamogela ka matsogo a boruku so ke a leboga gagolo ndiyabonga kakhulu like ndiyabonga impatho enindiphethe ngayo ndiyabonga nobaba ndiyabonga kakhulu ichance andiphe yona ndiyabonga baba ngaphandle kwakho ngengekho kule ndawo ndikwazile ukuziprova ukuthi ndizele ntoni ndizokwenza ntoni ndakwazi ukukhuthazeka
nakuba lwetsheni kwazile ukusebenzisana nabo ndiyabonga kakhulu 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 kakhulu. A re a leboga Kokozotwa Modimošue. selemo go ba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on. ge le mosegara o ya mošomong ge le bošego mogwera a robala rena dula re ina le wena 96.3 FM your friend to rely on. selemo go ba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on. Nakayela yithi swayela wele nakela varia fodi shakanite swayela ena kina le botsatse ba yona nakaye ari dula ka thukwe ya Limpopo ga batala ra moshi ari ke tsoutsa ba roka aba motse ba gore ke mwana tsoutsa ba roka Umulela swala wele, umulela manaka, umulela.
phela ka sello se wala welediwe selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on yo mogolo goba yo monyane re mogwera wa gago Mutse Community Radio Station 96.3 your friend to rely on dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on. Alright, mo telechi wa Mutse Community Radio gona fa le gona 96 number 3 FM aseremi skwa tlhomo kitimisha o mo segisha ka batho o mo raga ka dikikine poposa mo shetse ga gabo o mo leboge ba mo rute molao metsotso ke mene fela go itšwela go ere a ya lesometere a leboga koko soto a re a leboga mopapa go njwale a re mo leeto magagešo a re ne le a balli ba a lapala go tšwa ka mola lefaseng la mpheleng ka fale le bona ba tlile lenane go lapitšentše kgolo mo e leng gore ba kwele gore mo lapitšentše kgolo batho bantši ba thušega jwale le bona ba ipatameditše gore ba tle ba kgone go kry-a thušo gona fa kgaitšedi tšaka madume introduction ke nna ka kapa maubane ke tšwa moteti aga napile re kgoneng go tsena ditabeng ge re tsena magagešo ga re kaya kae re dula ditabeng a ke re mathata a bolena a tseba ke lena ene ebile le a tseba gore ge lešale lengwa lenanego la pitšentše kgolo le be le tseba gore re nyaka ba ka re thuša kapa re duma o ka re ba ka re thuša ka 1 2 3 4 jwale 1 2 3 4 a e no ba 1 2 3 4 e se ka ba 1 3 5 7 re a leboga kgaitšedi ka ke mang ka mo matlou wa ga mang Matlou Caroline Matlou ke sefane o ya le kae koko re gona re gona na koko ke mang koko ke malebane modišana mara ke nyetšwe ga phasha o ya o ka re moreming ke be a le mo a go kgopele gore o no re itia ka sereto sa geno leina la sereto mang koko nna leina ke malebane wo kgaitšedi yaka yo kgoši ke ra kgaitšedi yaka ka mona nna ke nna Natasha Modišane ka Mpheleng Natasha wow o ka re nke be le ntwa go ja betla betse fa re a leboga kgaitšedi ka Natasha eno enape o no tšea le kopelwana leo ke moka o no re solela ditaba tša gago tše e leng gore di a go tlaiša o hloka thušo godimo ga tšona thobela nna ke Natasha Modišane ka Mpheleng ke a le dumediša ka baka ka mo studiong le kwa gae ba ba le theditšeng ka kwa gae go ne le bothata ba gona be re ne le mma wa ka a ne le bana ba 11 gone jwale nna o ile a re a hlokofala na ba ke ba tsebang ke tseba ba re šetše re le ba hlokofetšeng ba 5 and then ba re šetšeng re le 3 ba bang ba hlokofetše ka semaka 3 ye 2 ye hlokofatše bolwetši bo bonormale gabotse go swana le batho ba hlokofetše ka bolwetši ba bona jwale dilo ka mola a di tsamaye gabotse mokgekolo o hlokofetše ba mo kry-ile sethogeng a hlokofetše gore bothata ke a re tsebe mokgekolo ga hlokofala mo sethogeng aowa ba mo tšea sethogeng nna ka mokgo ke ne ke le Mmamelodi ke ne le lesea Mmamelodi ka beke o be ke swantse gore ke tle a nkgopetse gore e tla gae ke tle ke bone ngwana gane mokgekolola ke ka nako o ba ntaela aowa ka palela ko gotla mokgekolo nna a ke kwa ke mmamogolo wa ka mare ke mmitša mma ka o ile a re gompelega a mpha mokgekolo
mogekolo ka ba yena a ngodišang ke mmitša mma ola ke mmitša mmang mama ka ke mmitša mmangwane mogekolo la jwale gone jwale re a tshwenyega ka mola motseng ola ba re ga a tšeiwa a re etswa ba re ga a tšeiwa and then bagekolo ba bona ba tseba ba tšo motšea mo ba motšereng mo a ithobaletseng gona mo sethogeng jwale go diragala dilo tše ntšhi ka mola motseng ola gore e no ba lehlakahlakano le šata gore go no julwa go lewa go a lewa a gone kwano ka mola motseng ola e no ba mathata gone jwale gone mošimanyana wa gae wa lasbon nna ke ne o mogolo gone jwale o ke šetšeng ke ne le wa nlatelang ke ngwannyana lasbon ke mošimanyana o ile a gafa ba mo hlakahlakantšitše monagano aowa mmaga nna a sa phela nako eo aowa ba miša diagelong mo diagelong aowa ba mo thuša a ba right next mmaga a hlokofala mo tlogela aowa a gone bothata a tla ba jwa hlakahlakana gape a gafa gape a o ra motšea ra miša mothong motho o a malafa a fola a ba right ga nako e a malafa e ba right tata ga yena a šhela a hlokofala a boloka papa gage mošimane wa lasbon nampile a wa gone bothata no a ke tsebe gore problem e kae ka bana nna ka mola ke nna o mogolo o ntšhitše ka kwa gae a re ke tsamaye yena a kgone go phedišana le nna a wa ngwanola ke mo chieftage ka ge a nreletše a re ke mo chieftele sebakwa keng a ke tsebe gore sebakwa keng a ke be ke dutse le yena so malome ka kapa na re a dutse le nna so a fihla ke re ke bogetse tv a no re sis a ntebelela so a buša mašware a no re sis jwale ke tepotšiša gore gane bara ngwano bothata ba gage keng nna ke motho e be gore ga ke kgone go sepela bo dikerekeng ka ke kgone go hlapa ke apare dikhepe tša ka ke re ke ya kerekeng ke santse gore ke tsamaye ke kerekeng go apala ga wa ngwano le ane bothata jwale maloba ba mfounela nna ke chiftile go ne le mo ke dulang gona o nrakile le bana bošego ka 4 ya bošego ke sepetse go ne le mo ke dulang ka ngwana mama mogolo wa ka ke kgopetse stene seo a re ke RDP ka re ke kgopela o jula nna ka mola gae bophelo ba ka mola bo a mpalla ka ba nne ne jula a ntia all the time and a ilwa le nna ke ne ke nnoši ba bang ba alwe le bona 4 times nno go njwala a ntia a wa ke mo šuteletše malome a wa gone bothata ke jula mo ke dulang nna ke no ka ba mfounela ba re e tla ka pela a wa ke aya ke re why mo founung ne mfounela re no tla ka pela na ba re tla ka pela ha wa ke fihla kwa ke ba kera ka moga ke next to the tavern ke ba feta mo gating ya tavern o ne le bana bao o hlabile mašata le bana bao a wona ke fitile ka tšea o wa ngwana gae o latela ka tsamaya le ena a re a tsena ka mola ka kwa jarateng re eme mo matlapanyana mababi ya ditanka moo ra ema moo jwale ke a botšiša ke re gane go iragalang bana ba o wa ka wa wis2 ke ne ngwanyana ka wa wis2 wa mpotša gore mama o sa re wa nhlalosetša o hlaba mašata re ye sa bolele dilo tšeo sa di tsebeng a wa ke rela ngwalela ka ke re gomola ngwalela wa gomola jwale a ke lebelela o wa ngwane o wa gae o jutla madi ka mo morago ke a thena ke a molebele ke re gane o bjale o jutla madi ka mo morago ba re wa moswere o ne moswere so a moteagantšha le leboto ngwalela phatloga ka mo morago jwale ke tsana ke re a re ka kwa gae o tšea skipper seo sa gago o change skipper re tsamaya re kwa re jula re tletle re bitša family ba tla ba e solve awa re tsana ka kwa ngwako re sa tlhonetse mmago ngwano ko gore awa ke re tšea skipper se re tsamaye ko go ntshwara ka malome ka kapa go ntea ka dimpama hawa ka wa ntea ka dimpama jwale na gane go regetšeng a re wa telela seloteng a wona ka ra wona nna no ke gale o ntang ka se go tlogele ka sepela ka ya police station ka tša ngwana le ra tsamara ya police station a re fihla kwa police station re bula case ke founela o a nnatelang o re aowa sa reye motho wa bajwa sa bule case e motho wa bajwa ka re ke gale ko go botša ke re ngwana o wa bajwa a re radio wena o mpotša re he tšhelete ka re kua ba tlo re thuša a ba ile go ba bolela tšeo tša boditšhelete tšeo tša maphodisale motho la ka mogo a neng le power ntšhi ka gona a ke tse gore e nyarela kae o bane le power matla mang a mantšintšintšintši a ke tsebe gore go diragalang ka yena and all the time nna a bona nna o ka re go ne nto a e bonang ka mola motseng ola nna ke motho e be gore a ke kgone go phela ka ditaelo dilo mang a ke tse gore go diragalang ka nna nka ne kgone go hlapa ke re ke ya kae go pala mare bana ba ba ile ba re bona ba etswa mo batswang gona ba tsamaya bo dikerekeng mo ba yang ba re ba ba botša gore ka mola gone thekolosi ke yona e dirang gore go no dula go hlabiwa ka mola a gone khutso go no dula go hlabiwa mašata mehla le ka mehla a go fetse beke or 3 days bile a kentši go no dula go hlabiwa mašata le rena seng sa rena re kgone fapana rena bana ba motho e leng seng sa rena le yena wa nlatela re kgone o lwa seng sa rena re le bana ba motho a ke tse gore go diragalang ka mola motseng ola nna be re kgopela thušo kore go ntšwale a ke tsebe ka bane mogekolo šo ba re bona mogekolo ba tšo motšea mara nna a re etswa ba re mogekolo ga a tšeiwa
a ke tse gore bothata bo ka go diragalang mo go jeiweng ka mokgekolo ka ba nna nako o be ke le motswetši a ka bona selo ebile be ke se gona and then gomme go ne le ngwana nto e causang le problem ka mola motseng ole mama ka o ile a re a mama ka sa phela bosesi ba ka ba nna ke ba tsebang ba i-5 ke sesi ba ka ba i-4 and then ke ngwana gae wa moshimanyana o nna ke mošala morago go no mong ne ke dula le ena Mamelodi a ke dula le ena Mamelodi a o sola sesi ya ka ke ge e le motho e bereng wa ba jwa gore a ba jwa lotse bo bong ba go makatša a fone a botša mmaga a re ke kgopela gore nna nka gwa ngwana a ka sepele tataga a mojele aowa go ne bothata e be gore ngwana o mmaga o ile a re a fetša o mmelegile re le Pretoria a ngwadiša ngwana ka sefane sa botatage tataga a ke tse gore ba kwane jang ngwana mo sepetlele moo ngwana la bitša ka sefane sa ga Mathabi gao a wona ga makala ngwana ke Mathabi a botša mmaga re ngwana e ke hlokofala o tšee ngwana o tataga a mojele le mofeng tatage nna ka ge ke be ke le faseng la ka kwa Mamelodi ke tšola gona ka kwa Mamelodi ke fele ke ya le ngwana le bana ba ka ke tša bana ba ka le dikolo di tswaletse re tsa Maria gona kwa Mamelodi dikolo di bula re ba ke ba buša dikolo njalo ba le ngwana ola ta problem moshimanyana wa gae o no dula a nkukutla ka yona a ntiela yona gore nna ke rekišitše ngwana wa sesiaka a rena ke rekišitše ngwaneo ke mo rekišitše ngwana ko Mamelodi ngwana la Mamelodi o tlileme gore tataga a kwane le kokwage a wa ra fonela kokwage a sa phela gore aowa kokwage a ra wa motšee ngwana la o sepetse o ile Nelspruit gompe le ngwana o re no bolela le ena ka founu a re ba kgopela gore ba mo tliša ga banyako mo tliša ke yona e tsošang le mpherefere ka mola motseng ola a ke tse rona bale a ele so ke e bereke jwang nna be ke le kgopela thušo go ka mola lapeng lela a gone khutšo a gone bophelo bo bobotse ka mola motseng ola a bo gona totally at all a bo gona be ke kgopela go moroka le kakapa le re thušeng bathong a ke tsebe gore problem ke eng ka mola motseng ola go hlakahlakane ka leboga re a leboga sese ke kwele o bolela gore mme motswadi o tšwele a re o ya dikgonyeng o tšwele a re wa dikgonyeng and then jiki go ne mokgoši le a bitšwa ge le be le bitšwa le biditšwe ba re o tlhokofetše goba o a palelwa ba re o tlhokofetše ne go le mme ba ka hlalosa ka bana be ke le faseng la Mamelodi a ba hlokofala ka bana ba mfonetse ba re mogekolo ga a gona a ga gona jwang ba re o timetse ba salosa la ya dikgonyeng ka re gao la robala e le Sontaga la robala la be la tsoga ya ba Mantaga ya be la bobedi le sa tsore mogekolo kae papa yena na le gona le yena a ke tsore batho ba le ba rarile ke eng se se ba rarileng yena mogala papa ka ano juji ka montlong a sa tsore mogekolo ga gago kae ya ba ntwe ine bile ke sa ikušitšeng ka re aowa nyakang tšhelete ge ya go ya mo maprofeteng ba ile le hlalosetša gore go thathakeng ao batho ba le ba ile ba ra ba ya ba kry-ile tšhelete la ba ya mo moprofete la ra wa tsamaya le o nyakelang kae a ba hlalosetša gore wa tsamaya le o nyakelang kae ba sa re ba ile o nyakela kae moe wa bo go tlile monna dikgomo a re mo kry-ile moo a e thobaletše ka gare ga bahu ka moka ga bona ba o bolelang gore ba robetše ka moka ga bona ba boloketše ka re ga lapa le le teng ba boloketše wa mathomo o boloketše ba ona ke sa ba tsebeng ba boloketše ga bo mamaka ka lapeng la kokwaka lapeng la kokwaka wa ba le dikgagano mmaka a tswa ka molaste ka kwa ga kokwaka a wa laela a tekagela mokhukhwane a re fihla ka mola mokhukhwane ba bang ba ne ba šetše ba hlokofetše go šetše 4 ye go šetše 3 ye 2 ye šetše hlokofetše nna yena ke tsebang gona ka kua mmago o lo mongwe o nna ke mo tsebang ko nampile 3 ye rile ra re fihla ka mo mokhukhung o a sa hlomile a sa tšo hloma mokhukhu ra fihla le go boloka o mongwe wa latelang wa hlokofetšeng a wa latelang mmago and then le mama a bolokelwa gona ka moo mama a bolokela gona ka moo le bona ba babedi bona ba ba tšhabelang morago ba bolokela gona ba bararo bao ba bolokela gona ka moo le mama a ka bolokela gona ka moo ra šala le mogalajo mpapaka le yena a bolokela gona ka moo re a leboga mmamogolo le gona re gona ngwaneng kgaetšedi mo o hlalosa ditaba tša gage ke kwa mahu ka mogare ke kwa go se kwane
ga bona e le bana ba motho ke kwa dintwa ke kwa taba ya ngwana wo a sa duleng ka gae kgaetsedi ya ka ke ena a phariwang ka gore o rekišitše ngwana ke inyaka mo tabeng ya bahu ba hlokofetšeng ba and then ge le tšwa go thwe ba bangwe a ba robala ba bangwe ba bona mola lena le tseba le tšwele le tseba ba robaditšwe dilo ka moka ga tšona tša ka mo lapeng la ga bokgaetšedi yaka mohlho mongwe tše dingwe o di tlogetše ka ntle ka baka la go di lebala le go tšhoga and then mohlho mongwe tše dingwe o di boletše di-half mo e leng gore le mokwele gabotse le tseba eng mabapi le mathata a kgaetšedi a rena a bolelang ka kua lapeng la gabo ka mola lapeng la gabo nna ke mamogola e monnake o dutse ka gae a bela ga bana ka mola gae ka moga ga gabo o tlogetše ke bana ba bararo nna ba ke ba tsebang ba bararo ba hlokofetše ka mola gae ga borena ba bolokela ka mola e ya wa ke ge napile a te tshepelela ya dipolaseng ga le dipolaseng ke ge a wa bereka a gatlhana le motho wa monna a gatlhana le tatago bana ba ke ba ga Kubu mogala yo o tswa Pietersburg a wa ba ikgatlhanetše ka gona go ratana wa ke ge ba berekišana ile ngwanešu a etla gae a napile a re mane nna ke nyaka stene se e leng saka a tloga ka mo gabo a wa ba tloga le mogala bjola ba nyaka stene a wa šibela ba ikagela mara ga ba gamola go thoma ngwane mongwe wa gagwe ba sa le ka mokhukhung wa ba jwa ga ba jwa mola bile wa hlokofala ke kgarebe ba šetše a ne bana ba bakae ba neng ba e 3 ba fetile wa phela e motee motho la sa le ka mokhukhung wa boloka o boloka ngwanela mola wa re a khotsa re a wi motho a sa tiphitlhela seteneng ba bangwe le ba boloketse ka kwa gae ganteng go ria gang ka motho a batho a wa re a khotsa o bolokile ngwanela wa go ile go thoma ga e mong gape ngwana ga go a leng kwa ne le sprite wa ngwanyana le yena wa bajwa a le Pretoria a ne le yena monna ga go kwa Pretoria mara monne ga a monyala nne ba fo ba itulela mokhukhung ngwanela wa bajwa bile go a kwagala gore wa bajwa mma gore a wa ruri ngwaneo ga a bajwa rialo ga a tle gae ke nnete ngwanela o tla gae o ne sorotholana sa ngwanyana a fitla mola gae wa bajwa mana go loke selo re ka tlhaka re ya ka mo le ngwane wešo ngwanela bile wa hlokofala a hlokofala mola wa monnela gagwe wa tla bile o bitša ba gabo ba nne le sprite kgaetšedi tša gago le bo ngwana bo wa monna ke ene ke bo abutiagwe ba tla ba phutha ngwanela a ba phutha ngwanela wa go netaba bjalo mola ba mo phuthile moragong monna gagwe o nyaka ngwana gagwe o re ke nyaka ngwana ga a tle Pretoria ke nnete ngwanelešo wa dumela o napile gore aowa gona ga tatago ga a monyaka ga a sepele a o bona tatagwe ngwanela ke ga a napile a sepela kotse o išitše kwene wo wa o moiša ga tatagwe ngwanela wa o fihlile ga tatagwe ela tatagwe bjale wa motšea o moiša ga gabo nne le sprite ga mo išitše mo nne le sprite ngwanela o ile toto gona bjale o sa ile a šetše a ile moe go ba jwa tatago ngwane le yena wa hlokofala re a kwa gore bane tatago phiribentse o hlokofetše a wa mola re a kgotswa a re kgotswa mola wa ga go netaba monnela modimo ke ene wa boloka a boloka mola
go ile mane ke ge abuti a monne a botša ba re mane tata go province kane o tlogile tla letle le motšhieng letle mo Pretoria letle le bolele le mong ngwane letle le motšhieng awa ba re botša ba re mane ra mogola ngwane la gore re tle re motšhie bjale ke re aowa gona ga ba rialo sepela le motšhia ante ge e le gore le šotha mašeleng le re botšeng re tlo le thuša le o tšea ngwaneo aowa bana ba le ba phele ba re aowawe re aya toto gona bjale ngwaneo o saile napile gona mola re re awi mola nkebele o motšea ge e le gore ke nnele sprate ke kgole re tlo le thuša ka šheleng nna le mogolwake re fele re botša bana ba re re mane ngwane la kane ga a nyadiwa ga ba monyala kere molateng kwa bile ngwane bjale tata go hlokofetše ane bjale ngwane o ka re bothata bo gona kane ngwane mong wa mogolwake o tša fele le yena a bolela re mane ai ngwane la nke bo motšea a ke tsore kwa mogolwa ke gona moo kane ke kgale nna ke a lebala a re o bontšhitše ngwane a re o bontšhitše ngwane a mmago ngwane a nyaka ngwana a gagwe a re mane ke nyaka ngwanake mare bjale gone bjale ke lebetše a ke tsore kwa mogolwake ore ke ngwanake kane be ke ne ngwana le morwake le yena a ratharatha ka yena bile a fela e rabane a re mane re santse o sepela re o tšea ngwanela ngwane wa ka bile o te tlhokofaletše gona bjale ke beele monna a ne e koloi a re koloiše re santse re sepele re o mo tšea bjale a ke nagana gone bjale o ka re ke yena ngwanaka e morwake a fela a re mare o ke bontšhitše mmago ngwane a re mane sepela lo tšea ngwanake awa ngwanela ba ratharathile ba fele a ba rela a re mane re tlo tšhela petrole ka mo re sepele re o lata ngwaneo ngwana a ka sedule kua a se a nyadiwa ene kwa bile tata go hlokofetše ngwanela ma le ntshe wa sokola awa le nna ke fele ke ra wa mara wa sokola ba le bona ba fele ba re wa sokola awa go kgotsitše toto gona bjalo bjale ka mola lapeng la ngwanešo go hlakahlakana malome ka kapa ko ra go loke selo aowa mošimanyano a bolelang ka yena e ya reng wa ba thakiša wa ba tia ke mafelelwana a ngwanešo ngwanewe o tša fo hlakahlakana ga a hlakahlakana a swere kwana maletši ao a re tula le rena le bo mogolake re hlakile ka ngwane le yena e ra mo iša mothong motho la modimo ga fihla a mo lebelela ka marapo a re no ngwane o a bajwa o swere kwana maletši a dilwana awa ke ge re kwana le monne la modimo a te tšhalela moo monna modimo a rawa ke tlo mo thuša awa o mo thušitše a fele re tlhaka le yena e a berekana kwa ntshe re tšhentšhana ka yena kgwedi e la o iša tšhaleta dijo e la wa iša re swere monne la modimo wa mongaka a ba a fodiša ngwanewe a tla re aowa se o fodile ke ga wa gona mola ngwanake a re awa ga a šetse a fodile a sa phela a o patelela ngwane wa ngwanešo ke ge ngwana e tla ka gae a wa ngwanela wa utlwile ka gae a go ne bothata na ra kgatšharera wa ngwanešo o fodile a wa ngwanela o sepetse o dutse dikgwetšanyana kganthe ngwane o kgoga tulung malome ka kapa a fele ba re aowa gape a upanana re mmone a tshwere tulu a kgoga bjale re fele re mmotša le mogola ke re mane bjale go kgoga tulu ore o le so wa tswa re tulu ye o tsoša boletši bjola jwa gago bile
bile ke nna ke phele ke mmotsa kere ke moomanya kere tulu ye o tsoša boletši bjola jwa gago ene gona bjalo motho a go thušitšeng rena be re tlhaka ka tšheletana tša rena ke a mogolo motho a go thušitšeng bile o hlokofetše o tšo go ntšha kua ngakeng ka ditšhelete tša gagwe nna le Noro le mogolo wa ke re tlhaka ka wene bjale bona gore o riang awa kgante ke a bapala yena o swere tulu yela wa ikgoga mola tulu yela ke ene e tsoša yona letši bola ka mola ga e fa lešateng o tula bana e mong yena bile o tšhabile setlogolo sa ka mo a re tso re o kae le yena motutše ga motula le yena a mo swariša mola a wa ga mo swarišitše mola ngwanela ke ge napile wa bona re re mane re fo mo kgopela re re ngwanaka ka no mo swarišitše nke o phumula molato ka ne mothwela re a mmona gore tuluye e tsoša letši bjola bja gago bja kgale le nna ke a mmona o ka re ga a sa le gabotse ngwanela ke ga re awa bjale ga le re nna ke o phumula molato a re swere a re tula ka mo gare ga lapa le tsebeng gore nna ke tlo tšwa ka mo ke sepele re mo rapela re re awa bjale wa sepela wa ka ya re ke tlo tšea bana ba ka ke sepele awa mola re kgothatsa ngwanela a re go sepela gona ke tlo sepela le a mo emelela gomme a ntshwere a ntula re re awa ga re mo emelele re re a re o phumula re katane le ngwanela a mogolo ake re mo kgothatsa re re a re o phumula a ba sepela o phumula ngwanela a boa tla ka gae bjale ga a boa tla ka gae awa ba mo kgelemile gona ka kua bo masterata ba re go ka boeletša gape o tsebe gore bjalo o tlo tlhatlhela ka memengwaga bjale ga a šetse masterata a mmoditše ka mokgwa nna re re aowa o kwele a ka hla sa diantwa tšela aowa šo ga a kwa o thomile dintwa gape ke ga a tula ngwanyana a monna gwekwe wa berekang ga a tula ela e gore ke a sepela ke a ya keremane nke ko kwa kane ba re motho o teilwe a fitlha kua ke ga a tabogela e a napile a tula e ka ditlelapa gona mola e bile yana nna bile be ke sa tsebe gore ba tiana kua e o napile wa sepela wa maphodiseng o ile o mo swariša bile ke file kwa ka motho fela a re mane kua ga mogolo a go ka re aupanana ba re o teile Noro bile o ile maphodiseng ke re awa bana ba bangwaneso nna ke tso re ba jwanne ga ba tlhagetše ke bothata ga ba re botse ga nna ga ba mpotse bile ke a sepela ke a fahla ke a ga ekwe mo a dulantshe a ke fitlha Noro kgante le re go reng ka goba nna ke fo kwa mo pateng ba re aupanana o teile tsona le ene o go teile o re go ka mokgowe nna bile ke biditše maphodisa ba mo swere bile ba mo tutse mo ba re ke lwa le maphodisa ke re awa marešoru bja lena nna mosenkebe le fule o roma ngwana a tla a mpitša awa ngwanela o re awa gape o ntutse go ntula le tsona le yena ka mo sekgothing ba dutla madi ane nna bile tsebetše tša ka ga diko ba ntula ka ditlelapa ke re aowe bathong ke re aowa boletši bjela bja ngwane bo napile bo tsogile maloba ga be ele a mo swarišitše nna be re re ka ga masterata a mo kgalemile o kwele moseke boletši bjola napile ke re a kgotsa gona mola ye o re aowa o founela e mong ka dipolaseng wa berekang o la dipolaseng le yena wa kgotsa gore aowe bjale mose ga le moswarišitše le gona nke le se la moswariša bile ba fapana ka mantšu e gore wene o dutse ka mo dipolaseng motho e mo gae wa retia wene o kwa bose o dutse ka mo dipolaseng napile ke ene ba fapana mo founung e wa tla wa mpotša ke re aowa le seke la fapana sefapaneng lena riampolane le gona mo ga bokakapa le hle le thušeng
ene mo ga bo kakapa le bo moremi bana ba ke kgale re ba botša motho wa ga kakapa re tshokole re bonang ka mo ga bo lena sepelang leng ka bo kakapa le bo moremi ba tlo le thuša bana ba ka nna le mogolo ake bjale le malaba be re ke sa mmotša ke re la bona gore taba tše nkebe di sogana ke kgale re le botša ke kgale mane re le botša ka ngwane re re ngwane gone bjale o thomile o di a ditshele a se a tšwa tia motho ka mola ene o kgoga tulong ene le lena ka mo lapeng ga le kwane ga ba kwane bana ba buile ka mola lapeng ga go kgatlhe selo nne ga go ne nto e kgatlhang le bona bannyana ba ba kgone go fapana a ga tlogolana tše ba no sepela ba masoganeng a bona ga botatago bana ba ile o dula mo ntate kakapa bjale ke ba rele ke re bathong a re gane batho ba lefele bana mara se duleng ga bo bona dulang gona ka mo kokwa lena a le tlogetšeng ka ntshe ka mola ntate kakapa go tlhakatlhakane go tlhakatlhakana ka mola lapeng la ngwanefu a go ne nto e kgatlhang ka mola le bannyana ba ba kgone go kgwetse ba elwa ena e ba kwatelane le a leng dipolaseng ka ba ka re aowa e wa mpotša gore mokete ore ela gore mokete ore ka re ae le tlo ntira sekgwirikgwiri sa lena e reng ko o bitša bana ba bo malome a lena ke ge bile ke ba biletša bana ba babedi ba kgaetšedi tša ka ke re aowa gape batho mola ba fapana ene bjale ba botša nna ke tlo ba khwirikgwiri sa bana ba le ba batho ba tlile aowa ya ba nna ya ba bona ba ra kgalema le gona ke gore ba re fahla šoko bolela mahlong a gagwe ba re fahla ela ao mana ka re aowa nene bjale ke ebiditše bana ba malome a lena šiba batho ga ba le boneng gore le jwang wa dikwa kore go ne tlhakatlhakano ko molalapeng la ngwanešu a go ne nto e lokang a ko ke re letlogolana tše di kgone go sepela di o dula mo masoganeng a bona gona bjale e monnye e la go motia mo swariša nna ke tso re o kae gona mola ba bolela re nna ena o tlo o sepela tše bana ba gago ke nnete o ba tšere o sepetse ba re ga ba laela o file o sepela ka mola lapeng la ngwanešu go ne tlhakatlhakano e nngwe e šoro wa dikwa ke bona kgaetšedi ka emeše letsogo mola ma ke ra kgaetšedi ka ke bona emeše letsogo malome ka kapa ke gore ye e koša mohloko ke nyaka gore mma a e hlalose e ba re mokgekolola ga a tšeiwa kua awa a ke a hlalose ye ya gore mokgekolo kua ga a tšeiwa ka bane le go le bona tšatši le ba mo kry-ileng kua go tšwa bona na be ke se gona awa malome ka kapa a ke e hlaološetše ya mokgekolo a ngwanešu o ile kgonyeng mo kgonyeng ka ene ga a tsoga o tšea lente ore ke a kgonyeng mokgalabi wa gago ba a sa phela a ga kotse ba nemang ka mo lapeng wa latelang a ne le ngwanyana a latelelang ye wa mafelelo le yena mošimanyane a tlhakatlhakanyang ditaba dintwa wa sepela wa kgonyeng bjalo nna ke ka mo tlasanyana ga bona ka kua ampore motsala bona ba ka mo teneng tše mpšha ba re ke itshegeleng nna ke tsebe selo gore ngwanešo o tšere lenti o ile kgonyeng ba kata batho ba lebile ba robala ngwane lešo ga a tle mokgala yo gona bana bao le bona ba gona ga ba tle ba re botša ba re motho e sa le maabane a tšea lenti a re ke a kgonyeng ke a kgola re kwele a šetše a swere tšatši la boraro ke nna ke bomogolo ake ba babedi le bona ga ba ba botše go tlo re mena mošimanyane o tla gae o re mane gape mmangwane e sa le ga ya kgonyeng ga a boe o robetše mo kgonyeng ke re aupanana magalane
e sala ka ya kgonyeng o re e o ile kgonyeng ne o rawa gapo mo kgonyeng a re tso re o ile kae o tsere lenti a re o ya kgonyeng nna a re tso re o robetse kae tata go kae o rawa tata ka rena nna ga ka robala ga ka bjalo le re o ile kae o ile kgonyeng ke napile gona molara le nna mola re botsa metswalo re re aowa ba re motho o sale ga ya kgonyeng ga a boe napile bana ba lebešo ba tla bo mogolwake e napile tabela ya neela re bitsa metswalo bale ba re a emane nke re poteleleng re o kwa gore motho a ile kgonyeng a sa boe e o kae a bo re a tloga go ne mosantšone gona molagae re a ga ngwane wa batho re a mo hlaolešetša re re nna re tlile ka tabaše ngwana bo rena e sale ga ya kgonyeng šo ga a boe ngwane la batho ntšha puku wa lebelela o re aowa motho ekwe šomane ke a mmona o gona mo motse wa gago a kerešo go ne sethoganyana so o re le ye moe le nyake le ntshe mara gona bjalo a wa ke rena ba le ra tloga kua mosantšoneng wa batho re tšeme re kgotsa re o nyakela gona kua thokwela sethoganyaneng ga re re mola bjale re phasaletše le bana ba bo rena ga re phasaletše monna dikgomošo o napile wa bo ngwana a mogolwake wa mašabela ngwanele wa mmotša gore bjo gape re nyakana le mmangwane ba re sale ga ya kgonyeng ga re mmone ela wa kgotsa gore aue ngwanela batho wa sepediša ke re bjale nna re nyaka mo ngwanela batho o gapa dikgomo kgomo tšela dipele ga kgomo tšela di bona ngwanela bo rena di re tšitšure bjale ela o napile wa sepediša ga re o bona ngwanelešo o ile mola ngata dikgontšhe ela o napile wa goeletša gore mašabela tla mono a wa re a mola re fo ya motho a ka kapa re teka ke re a bona gore go re bitša mo gone e bothata re hwetša ngwanelešo ngata ga go šea dikgong ena šole o robetše mola o hlokofetše ga a hlokofetše molawa re boela gae ba bang ba šala mo ba šala le yena o napile taba mohuto e tsena ke maphodisa a kere ba napile ba šala mola re boela gae re bitša bona bana ba gagwe maawa go hlakahlakane bana ba le ba lla o napile go bitšiwa maphodisa a ya fale ba tšea mena ditatemente tša gore ba botšiša gore o riegile bjang go a bolela ngwanelešo a wa ba mo tšea ka etšha mmušo wa gore bostala ba mo iša moo mamogolo le šomišitše mokgwa wa mohuta mang wa go tšea mohuo kua a tlhokofetšeng gona mo a tlhokofetšentse ba nyakile ledira la mosehla ba re motho ga a leso a re gore o tšeiwa ka ledira la mohlesa mo a robetšentse e dirile ke lena ba leloko goba go be gone le motho wa ngaka o e leng gore ba a lehlahla ka yone aowa ngaka ena be se gona nka bolela maaka eno bile lena eno ba rena ga ba mang ba re eleša ba re no motšeng ka ledira a se mongaka motho a ga ka kapa so a re direng so batswadi ne papa o be a nyetše mme papa go be ba se ba nyalana aowa ga mo nyala motho a ga ka kapa ba file go gahlana ka mo dipolaseng ba gahlana ka jona go ratana ba o nyaka tenesewe go mo nyala gona ga a mo nyala and then why le modumeletša boloka monna wo a mmolokela mo a se a monyala sa moiše ga gago monne a keriwe go tlhokofetše ngwane ešo pele mokgalabi a šala mola a tlhokofetše ba mokgalabi a botša ba gabo a ba founela ba gabo ba tlile ntate ka kapa
ga ba fitlha bile ba ntšha 2000 eo ba e ntšha bjale ka ga nna re be re tlhakatlhakane ra seke ra tseba gore a 2000 ba nyala gore ba kokota gore ba riang e sale ga ba ntšha a ya phasetswa a ke re bjale bele re lla bjale nna re llela ngwana borena batswadi mo go ne diphoso tše dintšhi go ne diphoso tše ntšhi number 1 mmago bana bakhe o tinyaketse stene wena o tinyaketse a etswa le ka gagabo and then stene se sa gage sa se biriwe semmušo gore badimo ba se tsebe badimo ba gabo a tlhokofalela ke bana a ba bolokela ka mola steneng sela le yena a tlhokofala a tswela gona ka mo teneng seo monno a beng a dula le yena a seng a monyala le yena a tlhokofala a tswela gona ka moo so after mahu a ka moka ga ona a tlhagile bana ba le ba dirileng ge mahu a ba a tlhaga le ba tlhapiša bana ba go ba be le no boloka go iwa pele bana ba bona be go no boloka motho a ga kaka be le no boloka gore mohlapetseng ke yena mogekolo mo moragong go ile a kere mogekolo a kere ba šitša tlogile noro mohlapetse mara yena batla ba mo tlhapela ba batla mola gae motho wa mongaka ba phorola ka nako e mogala bo a tlhokofetse ba gabo ba tlile mogala bjo ba tlile ba gabo ba mmolokela gona moo ba mmoloke o tswetse gona ka moo teneng sona se go tswileng ngwaneso ka yona malome kakapa ka yona 2000 eo bona le ba re ba nyala ka 2000 eo le ba entšha ka tšatši leo la lehu jwale ka moragonyana nna kare ke ria ka ba hlalosetša kare tšhelete le ntšhitšeng a e kgonagale gore le re la nyala ka mmotša ra ngwanaka ka mmotša kare tšhelete le ntšhitšeng mola a e kgonagale gore le re la nyala ka bane tšheletela a ya direla selo lefelo e tere mo la tsamaya la ya ka lona tšatšilo la lehu la ya gona ka kua ga malomaka la re ya tše le didirana ba bolela ka mokgwa le bolelang a go ne nto e diragetšeng go phasa go diragalang a go ne nto e diragetšeng o ra gore beele ya lena e le bolela le kolokang gore thušang mohu gore le mmolokeng gore jwa mara šetše gona ka kua e berekišitšo ke bona bao ka kua ga malomaka gore ba re lenyetse aowa ke mohlaloseditše ra ngwana ka kare tša gore ba re lenyetse a e kgonagale a re dienso ge motho a bethilwe ne a re bule case ra swadiša motho ra bo a ra phumula molato ka kua maphodiseng ge o phumutše molato wa motho a go bethile a go sa kgonagala gore o ye go bula o mongwe ba ka se mosware so go ra gore moisa o wa bolenao o sa tlo letšhela seporerega o teile ngwana sesiaka wa selenge mmana a yo mo swariša mo direla protection ba mo gapeletša family gore a ile iphumula molatong ngwalelo tše phumula molato o teile nna ke tšo mo swariša ba mo tšere jwale ka gore ga le kwane lena le le bana ba ka mola lapeng ge go ka thwe ba swantse ba tla ba le berekele lapa ka mola ba tlo le berekela jwang le sa kwane go kwana ra kwana nako ngwe a re kwana le gone bale yena o ke a nlatelang ne ke bolela le yena ka phone ke mmotse kare e bo re last week ke mmoditše kare ke nna bale ke naganne go ngwalla MCRS ka bane ke ile ka e ngwalla la mathomo bale ka dilo tše tša bo di-voice note ka se kwešiše gore go riagalang ke ile ka bolela le lena ka phone wa re sesi e tlo ba bonolo o ka ira ka voice note ba re ke voice note bale voice note la nna ke ile ka re ke bolela ka bolela half ka bolela pitšanyana ka e romela gannyane ke no boletše gannyane ka e romela ka re ke tša maele mo bathong ke ntše ke botšiša bandala ba re gape ga o ne o bolela gannyane o tlo go bolela mathata a le gatlhanang le lona ka mo gae aowa go ile am sure kare ke ka February or March go ile ba le malobaka a nagana ke kgopela ngwana ka kare e re nna ke nyaka go tseba gore go nwa le ya kwana mo e leng gore ge ba ga moremi ba ka re ba tlo le berekela motse bo le kgwetša ka moka ka moya o mo tee ka pelo e tee right ke sa tsebe o la leng teronkong a gona nno right a re direng sone re tlo kgopela gore
ge le kereile nako le tleng kua ga Moremi and then go tlo ba le meeting Malefo and then o ka no batamela mola le kopelwane lena re tlo ba le meeting and then Moroka a o tlolla tabe ga botse le diphoshwana tše di bileng gona le gore ke eng seng ke beng se dirilwe ge bakuba ba tlhokofala go ba ge monna ola a tlhokofala ebile mashaidi a mantši kudu and then ga go ne ka mokgwa e leng gore bakuba le ba ka robala ka gona ga go kgonagale and then o tlo lehlahla Moremi go ya ka mokgwa a kwišang le go tseba setšo ka gona mohlomong go feta nna and then because ke nagana gore mathata a bona a ena pele a magolo jwalo mošimano le ena a ka no ba a hlakantša hlogo ke tše dingwe tša diphošo tše batswadi ba di dirileng ya ka ro ka thietša go kgona kwa gantši gore go ne le mo e leng gore go bile le mashaidi a mantši kudu jwale e tlo kgonega ka tlhatlho ya professor mo e leng gore o tlo kgona go tseba kgwekgo ya taba le gore mogalabo gore a feletša a hlakana tlhogo go diegetšiwang so re tlo gopela gore a kere ke bolela le wena sesene o tlo boa goba o tše phone number tša Malefo and then o tlo phone le Malefo le mmotšeng gore le tlo tla neng kwa ga Moremi and then ro dula fase and then Moremi a itšea go tloga mo ka gore mathata ka mola ke tlhatlho ya gore motse ola wa gabo bakhe ba o bega jwang ka baka la gore le beretšafane efeng ya bontate ola ya bomama so le bega motse jwang go tšwa ka ga bommao monno la modimo ola ga botse le ena o swantše taba ya bona e hlake gore ba tšwela pele ba nyala goba mogala bola o tloga mola o bušetšwa ga ga bonao o timetše and then gora ke maikarabelo a ba gabo gore ba tšwetše family pele goba ba e khathanang and then taba go robatša bahu and then le lehu le la mmago bakhi a le gabotse le hloka go nore ba tla le hlona ba ga Moremi ba tla le bona gore go ka be go diragetšeng and then ka gore ga go kgonagale gape ka gae ge motho a ka no tšwa seboe re swantse re thome gona ka yona nako eo re robalang gore gape bana motho sala re o ya dikgonye ebile letšatši le sobetse a robala metseng jale e tla hlaka gabotse kua ga Moremi ka moraga gore le bolele gore le tlo tlaneng and then re tlo di tšea go tloga mo dilo tše gore re ya go lefa tlhatlho ya mohutamang goba le ya go hwetša thušo wa mohutamang mebereko ka moka ga yona dilo tše ke ka moka ga tšona ke department ya tlou tša baroka o tlo le thuša re lebogile akere o nepolela a nepolela no re tla elokiša e tshweng Malefo di-announcement tša ga Moremi o tlo bolela ga Moremi a kry so malome ka kapa le ka no re emela ka mola re tla mo reception malome ka kapa ke leboge balli ba le nako e leng gore ba theeletše ba re file yona le babogedi ke rata gore ke tšhabe nako ke ria so go sasa professor Moremi wa bereka gona kua ga Matlala Ramošibo ke kry-a molaetša mo ge ngetse ke dutše mo gore no go sasa wa bereka mo e leng gore batho ge ba hloka thušo ba ka tla and then ba tla ba thušiwa le ba e leng gore ba hloka go hlapišiwa ba tla ba hlapišiwa professor Moremi ke ngaka ya setšo e leng gore o thuša batho ka malwetši a go fapana-fapana batho ba e leng gore le tshwenya ke difola dicetho maswiswi dilo tša lena di sepele gabotse ba bangwe ke December malome ka kapa ba hloka gore ba tišwe go gopola gore December e kotsi ka be yona e hloka motho gore a tišwe mmele ka lebaka la gore re sepela pleke tše ntšhi mo e leng gore mo gongwe re ka gata tše di sa nyakegego
gore ke e gatelele taba e malome ka kapa ko gore ge bontši ba batho ba ka re ba tlile gae so ba stišo mebele go ba sephethe ditaelo bontši January ba tlo bona bothata ka lebaka la gore o tlano kwa gore kua mmerekong ba reno maubane re lebogile e le taba ya dilo tše batho ba di ratang jale Professor Moremi wa bereka go sasa ba e leng gore ba mohlokile le gono Professor Moremi o mpha molaetša gore aowa le ka boa go sasa wa bereka o thoma ka 8 o'clock ya frogo mo e leng gore le ka founa mohlomongwe la butša gore mmereko wa Professor Moremi le gore o thuša batho ka bokae go diegang nomoro tša ga Moremi ke 060 959 0303 060 959 0303 goba o ka folela 079 170 9862 079 170 9862 goba o ka founela mo go 072 133 6761 072 133 6761 goba le ka founela 071 398 1508 071 398 1508 goba le ka no ya mo la Facebook la no mo inbox mo la mohlomong ge le gore le nyaka go tseba ka mmereko wa Professor Moremi la botšiša Facebook ya rena ke DR Moremi ye nngwe gape ka ntle le go tšhaba nako ke gore prof o mpoditše polelo ya gore no o kgopela batheeletši le babogedi ba rena ba be aware ka scam se e leng gore se gona ke December batho ba swere ke tlala motho o ne gore ke yena Dr Moremi mo Facebook a re mo romela tšhelete Dr Moremi ga a kgopele batho tšhelete mo Facebook Dr Moremi ga a phekole batho online goba a consulte batho online ke a e bušeletša gore ke e bušeletše ke lebaka la gore kry-a dikholo tše ntšhi tše e leng gore batho ba lla ba re no gape nna ba nskimile 1.5 and then wa kry-a le gore a re kgone o tse gore re ka dia buang jale Dr Moremi ga a phekole batho online o tla ka gae Professor Moremi o dula ga matla le ramošibo gausi le letamo gausi le Marble Hall se a buswa and then le ka kgona go tla le ba dinaga mabapi le ka kua Jenfest re a bereka ka labedi le labone pleke ba bitša gore ke Hlatlolanang Center mo gausi le Plaza ke mo re berekang gona le ka kgona go tla ka labedi le labone ra kgona go le thuša weekend e ka Saturday re ya Eastern Cape re goroša Gokzotwa ke mo e leng gore re tla be re ya gona re ya goroša Gokzotwa ka Sontaga Professor Moremi o tla ba bereka and then mo e leng gore ba le hloka go thušo le ka tla ka mogolo ka le ka kgonang ka gona and then le ka founa la kgona go butša se sengwe se le hlokang go se butša and then gape malome ka kapa o tla lefa di-phone number tša pitšeng tše kgolo mo e leng gore batho ba thušiwa mo mahala ka lebaka la gore lemogile gore batho a ba lekane jale malome ka kapa o tla lefa tšona go tšwa go nna ke le Reverend Malefo mopapa modimo a phelang ke re mošate ke mo ke tšwa go gona ga be boroko thobe re leboga dinomoro tša pitšeng tša kgolo o romela WhatsApp voice note nomorong ya 076 071 2344 076 071 2344 re lebeletse bja gago go tšwa kgole le kgauswi motheeletši wa rategang le no go la masa tseleng le a latela go tšwa go nna ke le morwa motšha ke tšwele twede